svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ljudi, danas igramo Skyblock preživljavanje. Ljudi, kao što vidite, ja se nalazi na Skyblocku i dole vidimo veoma neki zeleni travnjak. Evo vidite, dole ima neke živine i imamo jedno drvo i ovdje chest jedan. Ček, i tamo ima isto jedna chest na onom isto ostrovu. I tamo ima nešto. To ćemo kasnije vidjeti. Ajmo mi odmah da počnemo da napravimo mašinu koja pravi kamen. Ok, evo ovdje ćemo. Evo ovako. 1, 2, ne, tu. Ovdje. Evo tu, tako. Ovdje lava. Ovdje voda. I evo ga. To ću sad tu da iskopamo. I ajmo sada iskopamo ovdje ovo drvo. Da bismo mogli da pokupimo onaj đavo kamen tamo. Nadam se da će da ispadne sadnica, jer u prošloj mapi kad sam probao nije ispala ni jedna sadnica, da bih mogao da posadim drvo. I bez drveta nema šanse ovdje na Skyblocku da preživite, pošto je drvo puno treba za, što je ovo? Jabuka. Ok, to nam isto treba za hranu. Ok, ja sada napravim crafting table. Evo ga tu. Evo ga. Sad da napravimo odmah pickaxe. Ok, evo ga. I sada pokupimo ovo malo kamena. Ok, mašina ekstra radi. I kasnije ćemo praviti i ovdje kuću. Iako budu odavde ispadale sadnice, pravit ćemo farmu drveta. Mislim da nema jaja od njih živina. Ok. Ček sad da napravim bolji. Pickaxe, evo ga. Kameni. Lakše ćemo i brže skupljati kamena. Čekaj brate, pa se ovdje u lavu. Ok. 7 komada. Inače ljudi, što se tiče onog preživljavanja što sam snimao, taj svijet mi se obrisao, ne znam zbog čega. Ali samo se izbrisao i više ga nije bilo. Mnogo sam se iznervirao. I sada krećemo na Skyblock. Što ćemo sada napravimo? Ajmo neku motiku. Da bismo mogli da, pošto vidimo ovdje imamo da sadimo neke krompire. Imamo za pumpkin i za ovo đavo, kako se zove? Kako se zove? Za lubenicu. Ok, tako. I ovdje će da prospemo vodu. Da li to ispravno bilo što sam uradio ili ne? Čekaj, moram da napravim i ovdje jedno ovako. Au, sad sam nešto sjevao. Čekajte. Ajde bre.
Sad će ovako. I ovako tu. I sad ćemo da posadimo ovo što imamo. Za pečurke to nećemo još. Ok, prvo ovo. 1, 2. 1, 2. Eto ga. Znači, to smo prebrinuli. U stvari nismo, možemo još. Eto ga. Ovo je ovdje jedna lubenica i ovdje ovako. Eto, to smo prebrinuli. To ćemo sada sklonimo ovdje. I možemo još malo kamena da sakupimo da ovo proširimo malo ovaj skyblock. Ok. A jebem ti komarce u dupe da ga jebem. Ok, 15 bloka. Idemo sad polako da proširujemo ovo mjesto. Evo ga. Ok, šta je ovo, nemam još. Nemam kamena. Ok, moramo da skupimo sad. A brate, ode sve u lavu. Ok, evo ga još. Inače ljudi, ako vam se bude svidjela ova epizoda sa Skyblockom, obavezno bacite like jer mi to puno znači. I subscribe normalno. Pošto sad imamo 27, cilj mi je da dostignem do 30. Pa onda do 20 je tako. Ja do 20. Do 50 i onda bližimo se posle cifri 100. Ali ja to ne vjerujem da ću dotle stići. Evo ga. Ajde bre. Ajde. Niče, evo ga. Koliko ovo snima? 8 minuta. Pa negdje do 10-11 minuta i to je dovoljno. Čekajte. Da li ima ovdje neka sadnica. Da li ima? Da li je moguće, vrate? Pa izađi. Ok, ovdje nema ništa. Evo je, dobro ima. Ok, gdje će da je posadimo? Hajmo ovdje ovako, tu. Šta? A, neka bolje. Evo, neka je tu na stranu. Evo, tu ćemo odmah malo da proširimo oko nje, da ne bi slučajno spala sadnica dole. Evo ga. Eto tako tu. I evo sada još malo kamena da sakupimo. Sada napravim peć i to je to. Ok, evo ga još kamen. Još mi treba, još cepaj. Ubratala cepava mašina. Evo ga. Opa. Evo ga i furnace.
Tu ćemo tako tu da stavimo. I ovo možemo ove stvari sada da odložimo u ovom chestu. Tako tu. I ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, prva epizoda Skyblocka, ako vam se svidjela, obavezno ostavite like, share i subscribe, jer mi to puno znači. I vidimo se u sljedećoj epizodi Skyblocka. Ćao!